روزانه ده خیزان پنابر روجاوای کردستان ودگرن ناوا کمپان جیان دکن. نشین اجاره بدن شول نینه طبعا گله که تن حس کن بینت ناف کمپ دا بس براستی کمپ دومیز یک و دو مجه نمایا یا قپال بوی بس حتی نو که وقت بجن الکمپ جویلان اوجی تابع میل بردارش حتی نو که جی ما 350 قاعده والایتین امشین حتی 350 عائله دیجی ام استلام کن فرقینا کمپ جویلان. لطفی و حواله خال کمپی کار دکن لیمال وان لدروی کمپینه و فقرا وان بو کمپک لبا وان بو یا حسرت. ام تخوازم بين كمبي قاعده كي تشكي بدنا ما بتيدا بسترم خديج منا ام تبا طالش خويا مالام شش نفسي كم مع في مدرسه رجع فاي او جي ما هي سي ورقه وما بينجا جدنا داني كريا خوجي ام دينت كنا بدنا عماد وگریای کمپی لنب فرمی او وک میوان لمالا خزور خو به جهبویا لهویا پیدا کرنا کونکی د کمپک ده. پشتی 3 سالم بخواجین اینا از چومات شقی واسی ده بو اجاری با ناس شند اجاری ببینم چون که اجار گرام بو چونو هاتن بو فاتوره کهربه و آوه و هاتنو چونه انا ماتشم. د سینور پارێزگەها دهۆکێ دە li گۆری برێڤبرên دۆسیا پەنابەرە 10,000 خێزانên پەنابەرê Rojavayê Kurdistanê li dervî kempan jiyan dikin. Rewşa abûrî li Başûrê Kurdistanê got di nava 4 salan ji destpêka koçberbûna xelkên Rojavayê Kurdistanê heta niha hatiye guhertin kir got jiyana li şiqeyan jî bi jimareke ji wan nema peyda bibe û îdî hewl bidin vegerin nava kempa. Pêşawa Behlewî Roda Duhok.